खुलुमबाय बयखौबो प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बर' हारिखौ मानो थगायखो हिसाब होनांसिगौ दायो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों सुफल ब्रह्म बिथाङा। सुफल ब्रह्म बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिआरआव गोदानै सनितपुर आरो बिस्राटनि बर' गामिफोरा जायफ्रा सोसनजादोंमोन बै बर' गामिफोरनि रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय बाहागो लानो मोननो हागौ एबा भट होफानो मोननो हासिगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय बुंदों। गभर्नमेन्ट अफ आसामा 60था गामिखौ अलरेडि गनायना लाखाबाय सिमना हिसाबै, आसामनि बर्डार सिमना हिसाबै। बे 60था गामिखौ गनायनायजों लोगोसे जोंनि साहा ओनसोल जेसेबां मानि फरेस्ट एरियायावहाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरिनि गेजेराव बा रिजार्भ फरेस्टनि गेजेराव थानाय बर' गामिफोरखौ जों दिनैबो सौसननो हायाखै। अब्लाबो बिथांमोनाबो बिटिआरनि सिङावनो हाबफाबाय। थामहिनबा बिटिआरआ गहपुरसिम एक्सटेनसन जासे जानानै लखिमपुर जिल्लानि मोननै गामिखौ जेराव सरजाबफाबाय। दा बे गासै गामिफोरखौ लाफानानै जोंनि बिटिआरआ मोनसे आबुं महर मोननो थांबाय। बेनिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होसिगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ जुदि अबंलावरिया जोंखौ बर' हारिखौ मोजाङै मोजां आशीर्बाद होनानै दैदेनलाङोब्ला सेप्तेम्बर दाननि जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्ला आरो बिस्नाथ जिल्लायाबो भट होफानो थाखाय मोननो हागौ। जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौनो मिसा सुक्ति, जे सुक्तिया ग्रहणयोग्य सुक्ति नङा, बे सुक्तियानो बिथांमोना गोरोन्थिखा। मानो बर' जातिखौ थगायखो बेसो मेन उद्देश्यमोन नङा होमबा? बेखौसो जों सोंनांगौ प्रमोद बर'नाव। सुक्तिया जुदि मोजांथार मोनबा दिनै 5 बोसोर जोबनायनि उनाव एनडिपिआ आलादायै मोनसे मानो गोदान पार्टी दानांगौ जानानै फैखो। भट जरा हिसाबै बिथाङा प्रमोद बर'आ जेबो होनो हायाखै। जि जादों जोंनि बे भट जरायाव हाग्रामा सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकाराव जादों। जों बेखौ उदाहरन हिसाबै होनो हायो। दाबो जोंहा मोजां गंसे जोंखौ जायखौ जों सानफेराखैमोन सिमाङावबो, बेवहाय जों मोनसे साब डिभिजन मोनदों, सिभिल साब डिभिजन मोनदों जों। बाहाय जोंहा एसडिअबो थायो आरो 40टा डिपार्टमेन्टनि बाय साब डिभिजनेल अफिसारफोर मोननो हादों। बाहाय जिखुनु खामानिखौनो जों बाहाय खामानि मावनो हायो। दा बे हिसाबै गोदान नायदों दे पर्बत जरा हिसाबै ना मोनसे मेडिकेल कलेज हरदों जोंनो, ना मोनसे पाब्लिक लाइब्रेरि हरदों, ना मोनसे थाना हरदों जोंनो। बेखौनो जों बुंनो हायो बासबारियाव मोनसे थाना हरदों नामा? जेबोथ' हराखै। मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो, बिथांमोना नै दिनै बासबारियाव मोनसे पलिटेकनिक इनस्टिटिउसन गायसनना गालांदों। हयथ' आंहा बिनि सायाव आं डाउट दं जे बेबो जानाय नङा। रेल फेक्टरिनि खोथा बुंदों बिथांमोना, जानाय नङा। दिनै जोङो इउथ टिम जानानै सारा बिटिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों गिदिंगासिनो दं। जों 26टा माने ब्लकआव गिदिंखांबाय जों। बे हिसाबै नायबाय जे बिथांमोनहा मोनसे बबेबा जायगायाव एनआईटि नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि गायसननो नागिरदोंमोन, महायबा अभारफ्लाइ होनो नागिरदोंमोननो बबेबा डिस्ट्रिक्टआव, आरो मा होनो अर्गेनिक इउनिभारसिटि, मेडिकेल कलेज माहायबो गायसननो। जोंथ' जेरावबो नुवाखिसै। उदालगुरियाव गिदिंबाय जों, समस्ति गिदिंदों, बाक्सायाव गिदिंदों, मोनसेबोथ' नुबोआखिसै। बिथांमोना जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै, जार फलते पाब्लिकआ बिसोरनि सायाव फैद गैला। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोनहा इयुन फैगोनाव जेबो खामानि मावनो हाया। आं बिथांनि मोनसे खोथाखौसो सब समय गोसोखांबाय थायो। फारसेथिं आं बेखौ बुंनो सानो, बिथाङा सब समय 17 बोसोर होनबाय थादोंमोन। 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानि मावनो हायाखै। खिन्थु 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननाया मोनसे रिएक्सन उल्थासो जादों। खारन पाब्लिकआ बिसास जायाखै, बिसोरखौ मिनिदोंसो नङा होमबा? दानानो जालायबाय सान्थि। गावनासो बिटिआर सान्थिनो गावनो नांलायबाय। हाग्रामा सारनि 2003निफ्राय गावनो नांलायदों, थायर जलायदों, सोरखौबा माबा खालामदों नङा होमबा? बिसोरनि थाखायनोथ' मा जायो इनकाउन्टार सिन्थाय जालायदों बर' गथ'फ्रा नङा होमबा? बिनि थाखाय दिनै बिथांमोना सान्थि जाबाय। दानाथ' बेखौबोथ' एक्सेप्ट खालामजायाखिसै। दिनै फैयै माने बिटिसिनि पावारानो जोब्बाय बिसोरना। 5 बोसोरानो गैला, मासावनो जोब्बाय। आरो मा खामानि मावगोन? बिथांमोननिफ्राय जेबो आसा खालामनांगौ जोंहा गैला।
आरो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे गिदिर खोथा खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा जे बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौमोन नैबेसो प्रश्न फैयो गिदिर खोथाया बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौ बिथांमोना जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौनो मिसा सुक्ति जे सुक्तिया ग्रहणयोग्य सुक्ति नङा बे सुक्तियानो बिथांमोना गोरोन्थिखा नङा होमबा बेजोंहाय जोंनि किसुमान जे जोंनि बिटिसिआव मोनबोनाय पावारा खाट जादोंसो होमबा बिसिनि मावनाय दांनायखौ मानो नांगौमोन जोंनो बिथांमोना बेखौसो हिसाब होनांसिगोन जोंनो मानो बर' जातिखौ थगायखो बेसो मेन उद्देश्यमोन नङा होमबा बेखौसो जों सोंनांगौ प्रमद बर'नाव जे बिथांमोनहा मानो बर' जातिखौ मानोना थगायनानै मिसा सुक्ति खालामनानै लाबोखो आरो सुक्तिया जुदि मोजांथारमोनबा दिनै 5 बोसोर जोबनायनि उनाव एनडिएफबिआ आलादायै मोनसे मानो गोदान पार्टी दानांगौ जानानै फैखो बेहायबो प्रश्न फैयो नङा होमबा जार फलते हमनो हाबाय बिथांमोनहा मोजां सुक्ति खालामाखै आरो बिथांमोनहा मावनो हायाखै बास बे खोथाखौ बुंबाय आं रायजो थेंक इउ সময়ত তীব্ৰ গতিৰে আমাৰ দলীয় যি কাম কাজ আছে সেইটো কৰি আছে আৰু যেহেতু আমি এইবাৰ নিজাববীয়াকৈ চৰকাৰ কৰা যিটো প্ৰচেষ্টা আমাৰ চলি আছে সকলো প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপ হৈ গ'ল বুথ কমিটিবিলাকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে সেই সাংগঠনিক যিখিনি মানে কাম কাজ আছে এই কাম কাজবিলাক আমাৰ মজবুত স্থিতিত অৰ্গেনাইজটো কাম চলি আছে এই এনেধৰণৰ ৰাজনীতিক দল ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ওলোৱা এটা দল হয় আৰু এই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত কোনো পাৰ্টি চলাব নোৱাৰে ইগ' ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাক লৈ পেলাই ৰাজনীতিক নহয় এটা সমাজক সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক লৈ পেলাই সমান ব্যৱস্থাৰে সমান অধিকাৰৰ কথা কৈ পেলাই মানুহৰ মাজত সোমাব পাৰে কিন্তু যি দল গঠন কৰিছে মই শুনিছোঁ APB না কি এপৰতো অঞ্জালি হ'ল বিপৰ BPF হয় গতিকে এইটো কিবা দল হ'ব নোৱাৰে আৰু যিকেইটা আছে তেখেতসকল নতুন দল নিচিনা মোৰ লগা নাই সেইটোতো BPF দলৰে গোটেই লিডাৰসকল আছে কৰ্মকৰ্তাসকল আছে এই দলটো দলৰ নামত এটা ক্লাব বনোৱা বুলি তেনেধৰণৰ শব্দ আচলতে কোৱা যায় আৰু কি কৈছে যে এইটো বিটিআৰ চুক্তি ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে এই দলটোৰ কথা মই কৈছোঁৱে ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে ex-NDP নাম লৈছে কিন্তু বিশেষ বেছি শতাংশৰ ex-NDP UPPL দলৰ লগত যোগদান হৈ আছে UPPLৰ হৈ কাম কৰি আছে তেখেতসকলে কোন ধৰণৰ ex-NDPৰ ভাল কাম কৰিবলৈ যাব এইটোতো কোনো ধৰণৰ মই ৰাস্তা দেখা নাই বা অনুভৱ দেখা নাই আৰু অঞ্জলি বাইদেউ তেওঁ এটা এক্ট্ৰেছক কৰা মই দেখা পাইছোঁ বহুত টাইম চিনেমা এক্টিং কৰে তেখেতে সঁচা জীৱনটোকে হয়তো এক্টিঙৰ ৰ'ল লৈ আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিলিংটো হৈছে কাৰণ মানুহ সজোৱা আৰু সমাজৰ লগত একেধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰাখি পেলাই কাম কৰাটো এইটো বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আৰু এজনী এক্ট্ৰেছ মহিলাই কিমানটো সেই কথাটো বুজি পাইছে সেইটো কথাটো আমি ক'ব পৰা নাই তেওঁৰ ভাতৃ ৰঞ্জন দৈমাৰীক কাৰাগাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিব নোৱাৰে অঞ্জলি দৈমাৰীক আমাৰ অঞ্জলি দৈমাৰী ডাঙৰীয়া নি যি দাদেশ আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক ওলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ UPPL দলে আজি 5 বছৰ ধৰি তেখেতক অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে মই সঘনে মিডিয়াত কহি আছোঁ যে আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এইটো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব পজিটিভ অলৰেডি আপোনালোকে গমে পাইছে বহু মানে কেছ এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰত আহি পাইছে বা অসমলৈ আহিছে NIAৰ যিমানবিলাক কেছ আছিলে গতিকে মই দেখা নাই তেনেকুৱা মই দেখা পাইছোঁ ইলেকশ্যন আহিছে যদি অলপ মানে নাচ গানা কৰি পেলাই ক'ৰবাৰ পৰা অলপ চলপ ইফালে অংক কৰি বিল্ডিং উঠাব পাৰে নেকি তেনেকুৱা হয়তো হ'ব পাৰে এনেকুৱা দলে আপোনালোকৰ কোনো ক্ষতি কৰিব মইতো ক'লোৱে এইটো দল নহয় এটা ক্লাব হয় NDFB সকল আমাৰ লগতে আছে যিমান NDFB আছে আমাৰ আগৰ পৰা এইকেইটা মানুহে আছে তেখেতেও নেতৃত্ব দি আছে এতিয়া যোনটো NDFB আছে সেই সকল BPFক নেতৃত্ব দি আহিছিলে গতিকে এটা পাৰ্ট অফ মানে BPF এফৰ অঞ্জলি কোৱাই আছে বিফালে BPF লগাই লৈছে আগফালে অঞ্জলিয়ে নিজৰ নামটো লগাই লৈছে গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক তেখেতসকলৰ মাজত চলিছে এইটো মিনিংলেছ মানে পৰিৱেশ এই সময়ত আৰু কি BPFে এইটো সপোনৰ বাদে সেইটো একো মানে বাস্তৱতা নাই কাৰণ আজিৰ দিনত আপোনালোকে সকলো মিডিয়াৰ মানুহে জানে যে যোৱা 5 বছৰ ধৰি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যে মানুহ সম্পদ গঢ়াৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিলে সকলো জাতি শ্ৰেণীক লৈ পেলাই শান্তিৰে যি ধৰণৰে এটা পৰিৱেশ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত ইয়াত মানে স্থাপন কৰিলে আৰু এই সময়ত
BPF যেহেতু 17 বছৰ কাল সুবিধা পোৱাৰ পিছতো হত্যা হিংসা লুণ্ঠনৰে 3000 কোটি টকা যি আমাৰ SOPD যি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা পাইছিলে তেখেতসকলে বছৰত 200 কৰোৰ টকা হ'লেও পুৰা তেখেতে বিল্ডিং বনোৱা নিজৰ হস্পিটেল বনোৱা নিজৰ তেখেতে মানে হোটেল বনোৱা নিজৰ ৰেসৰ্ট বনোৱা গুৱাহাটীৰ 100 বিঘা মাটি কিনা বৰপেটা ৰ'ডত আনফালেদি বৰমাত ৰঙিয়াত কোন ঠাইত তেখেতৰ মাটি নাই আৰু ৰাইজৰ টকা লুটি পেলাই আকৌ এনে ধৰণৰ সম্পত্তি বনোৱাৰ কাৰণে কোন ৰাইজে আজিৰ সময়ত দিব তেখেতসকলে এতিয়া কইটামান মানে মডাৰু ল'ৰাবিলাকক কইটামান তেনে ধৰণৰ মহিলাবিলাকক লৈ পেলাই মিটিঙত বহে আমিতো শুনিছোঁ তেখেতসকলে ড্ৰাগছ খুৱাই পেলাই মানে মিটিঙত লৈ যায় তেখেতসকলে মদ খুৱাই পেলাই মিটিঙত লৈ যায় তেনে ধৰণৰ পৰিৱেশটো আকৌ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে তেখেতসকলক ধিক্কাৰ দিছে ৰাইজে তেখেতসকলক এটাও ভোট নিদিয়ে কাৰণ 17 বছৰত তেখেতসকলে মানুহ সম্পদৰ নামত এটা চুলিৰ এডালো কাম কৰা নাই লুণ্ঠনৰ বাদে চুলি এটাৰো কাম কৰা নাই ভাৰত স্বাধীন হোৱা 70 বছৰ বেছি হৈ গ'ল ৰাস্তাৰ কাম কবাই বিল্ডিঙৰ কাম কিবা যদি কৰিবলগীয়া আছে সেইটো আজিলৈকে শেষ হোৱা নাই সেই সময় বহু চৰকাৰ হৈ গ'ল UPPL আজি 5 বছৰ হৈছে UPPL প্ৰথমতে মানুহ সম্পদ বনোৱাত কাম কৰিছে সেইটো সত্য কথা কাৰণ আমি যে এই সময়ত যে আপোনালোকে প্ৰশ্ন উঠিছে এৰে যে উত্তৰ মই দি আছোঁ এই পৰিৱেশটো আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ শান্তি চুক্তি হোৱাৰ কাৰণে হৈছে গতিকে সকলো জাতিৰ অসমীয়াই হওক ৰাভাই হওক বড়োই হওক ৰাজবংশীয়ে হওক আদিবাসী হওক মুছলমান হওক সকলোৱে গম পাইছে যে প্ৰমোদ বড়োই BTR অঞ্চলটো ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰে আৰু তেওঁকে আমি সকলোৱে চিফ বনাব লাগিব সেই কথা বাৰ্তাবিলাক হৃদয়ত সোমাই লৈ বহি আছে